amron apa nih be amron apa ya airport tuh guys serulos oh saya semua seru hane tamam dia flight dari San Serulos be agora haun apa ya bargir kiri amerua mata bisu nam check out na check online deh tuan tang amnya gate lock laba deh pues ame flight kali ba Istanbul guys so itu amnya second time ba Istanbul so anesang I have last vlog ameng ruan apo di hangna bro seluri ni tang honevang ba Turki maybe agora la bele light amba anesang matene pulang iratang hao napo kabing lain di pemne ro busy los guys depois de filosi Turki nene ati agora vlog phone la ya and agora vlog yene tamba me ro ba holiday ne be how bele vlogging fali ami bele halo vlog fali so yeah guys ami gonna buat imos balos di ada pasiar sa pati sa turista sana layan ne ba tambah I appointment o emai depois ia buat bal mam ne ro precisa halo ne ba ne be neta ho ne bal bel queer tambah neta mo sekolah ne be ya hao na mesa guys so amro ba lorong hat ya amro ba lorong hat amro ba ohin dia hane dia na tomba Turki masih dia pulang Mayo agora dia pulang Zuli ne memang ba pali so agora mi lava sai bus so guys kami ada yang larang lah ini dengan sa agora napo tur lama tu guys agora tur kita agora napo tur ya seat number 6 how ia terjadi and nya koko sa husu ema para sa pele swap how pele batu san bas ya tu fali hane so okay kadang napo turban ne emanina ho nya wan sira kala ne be impossible lo satu swap ne be how tur mesa kene and tamak de amre kira ne sorry ne guys niamo sanesang ni doben surbat tur lamun tu ni doben tu pele koto ni doben tur ho how ya clarane late ne mamuka presi ema maitar late so ya so napo na bane guys imare nakal recipe bane na ba honestly guys how do close mera na matang okos de metalos de na tambo hadir serudet and yeah sorte be ami ye flight kusine ba oras hate ne be dia kala graças a Deus, hawan apuni viagem ke UK, ke Istanbul, lahir dia. Ini agora tuku ida liuna guys, kita media liuna. Namanya second time ini guys, baru excited tuh ane. Welcome back again. Iya, amron apunya second time ini bela baru excited. Ane sang nato hamne my primera vez ini, nami excited los. Apalagi Batang Kapadokia, oh my gosh, excited los guys. So amron apunya holiday ini guys, laos yang atau pasiar atau Laos visita fazem turismo lá, é melhor mais né? Hala poit mengo ema e depois ia buat ida ruan be mami. Thank you halo dulu né? Agora ami on the way ba hotel, ami taksi larang. Depois estou na ba, soy pasta, langsung ba soro ema guys. Agora na po busy los. Koleohan tadi resuhin laut tiba kanan descansa da vida guys, kami hotel na guys, I'm film to
Namron aku saya stay hene kalang tolo kalang hat han. Oh ya, lorong tolo kalang hat. So napa dia nyari setelah tambah honestly guys hene manas loh 28 degrees which is manas li UK. Hello guys, good morning. Morning. Guys, sorry harus sek ame uran napo to hotel. Depois husik hela pasta, napo haris lalais dia, haula haris tambah maten ita fetun haris kleur, depois makeup nebe ursik napo mak haris det, haris hoto menurut langsung basuro eman be mami hala poet nemba, and hamus lalu camera la vlogging guys, tambah amit ser dumi tempo gale, tambah mnya poet meng ho eman ene jam 3 lorai, am to hotel ne konten yang jam 2 liutena nebe ursik la sempat hala vlog, ora ini iya jam 11.32 menurut toba bara kole demais am toba bara guys kala mi toba usi 11 horas agora ini jam 11.32 konta mi toba bara guys hamu oin sang hadir seru tia sawadir sa horas babain tambah haukang toma hadir seru tia negala ni hadir tia hau nonton to oras ida hobal oras ruas ne hau toba fil pali namro napo feng hadir ready na agora metulau sai guys ohing domingo by the way latene loja loke galai mas serde yang domingo nene loja barak maktaka mas terus loke tomba ya serne be muslim ya lorong muslim ya serne lorong be itu baru mana sama ya nebe barak loja barak maktaka mas latene serde jam baru loke jam 12 ya baru loke tar nebe atu loke ga taka ita kan holiday tin ser lado ni guys laben sulai hotel so ya agora mi nengron apa pronto na agora ita lao sai seluruh ini guys ampron apa oi hadir tarde be horas mat bisu yang nene hotel na ye hotel am hela bane kan siramos he breakfast kala so ke oi hadir tarde am sidak mat bisu da guys nebe agora au napo tanto au napo be se batroka te osam ruka hang lam la halos den. So guys, ampron apa ni holiday dan ini kami terus la visita sa Fating sa famoso Fating ni masa baturista niya tambah kami terus ini lorong hira red bisa mai mas sa halo buat importante kala ini kami sela lao tambah kami hanoi ini sa mai hakara sa visita Fating sa ini mai honei to honeva ni kami ampron apa sela visita Fating sa famoso ne narang la halima red. Guys, kami hola hela be lemonade. Lemonas los. Me gusta hani. Ini napo bola ida koko hemu gairos. Fresh. Ya. Thank you. Gusto hani. Amar mana sekarang hang be. Ice cream ini tersitu sam rock kali. Ikat ya, nih, kalau bane bang, mana? Cerap. Nene. Nene. Oh, ini belum jadi deh. Guys, agora dah kau nak apa hela kebab. Kami hela kebab. Atau fo, emanina deh kotor lembah, hanya uang nang ruah. Oh, yang harinya hana mata beng, nak kono atau tanis guys. Agora kau kulimu sansa kau sebesar. Taka haunya sera triste deh atau tanis mas hau tahan guys sera nia he bebe ida ki kuang la sa fenga tinang toro asne guys pes nia ho uang sa bebe he la sida even sida to tinang ida siraham lah guys siraham lahas nia ma foti lisu ne ma foti lisu he dalang ne pes nia ma buka hang ye lisu ne fo banyak uang hang guys pes pas ia naba ia emanina me rua kuliah hela nia ne amos liu amron apo liu hore ba nya fahang hela lisu na sa hang poer ne banyak uang ne be kau napa sudah fotia osang osang ba nyama depois agora me hola hang atau foba nya uang guys seriously na bayar seriously kotu kela honestly how triste loss guys how pokoknya buat nabe makasa kono bala barek na usinta sa triste loss oin dari sang masanesang how napa lao hela iha nabar feto ida ni kala sa 12 anos sana 12 tahun sana ni bolo how napa ni kan kuling les latene kala ni benyi yang
asa snedet ni mamanya hamlahan tau amla tuirnia nyelor ami baloja ida lor ami baloja ida me pasti hamlaha bato he loja nya foti queijo botida ho susubeng nyidem please hola le queijo o susubeng queijo homina mina kalem bot na 5 liter ne nyidem please hola le queijo homina bahau nebe hausu hau napo husu ba ema ser loja ne ada yang kuliah to kimi lingko bania dia yang ni uma iha galai ni hela fating iha galai nebe dia ni hela fating iha nebe dia ni hola ne atau jura senya mai hop ni mai hunya pai sih umalara sira sa ekonomia sala dunia kan tahu napo jura hola te sambania hola te queijo homina ne bania pues an foto osanya agradece los ini guys ita jura ema sirene agradece permati tau jura sirane siran sabater kar sabe nene losa hasa agradece losa lu agora ami hola hela ha atau hola ba na barik ne sebelum serba ha omri ke dior per ha ugul hare kirla bel balai taman apa sih pisang hela kebab napan bah hela guys oh emenina ne honya uang iya krai kalau guys iya emenina ne roma kala sa fohan no hela nia galai nebe semua sela bel balai so guys mi hola na mas sia to ene ba halo vlog sa dulu ba ime sirang hamre khalne guys na bana ya sirang hamre khalne so guys sorry ohi how hon apolo re ham bane ne halo vlog tamba hatene to na sirene balo ketala gosta sa ita tu besera haturu ser no ne be halo vlog kita foto hang ohemu Amron apa sinti feng lega tambah, bakar itu na? Okay. Sinti feng lega guys tambah idane hola bar ki kuang ide bebe uang nih. Penyelarang nih oh, lara tuh rahon sa guys. Itu sa hakuleo ime haonin kona nih sa hawat tanis tidak sa. Ya itu uang nih taria sini kan kita lebih la sanggup tidak lah sa. Sira bot babe itu sebeli deh yang musala servisu. Saya 5 ay musala be servisu. Mas uang nih kutar pes feto tang, ay kasihan. Larang Kristus. Mahal pati kasi kalahan yo. Hi guys. Amron apo be lao to kole amni ro ture ne amni hotel soren kera amro ture limere ne. Lati ne amro to ham samro boslos guys. Nama mero busy dulu. Ya amro busy kole. Amni ro ni holiday ne last pal babai ngo hane kole. Lai telau bobe. Apa patin turu gala. Abanta. Abang ne ba final be apa namanya? Ya pues iya tahu hane. Tersa bilang. Ya pues guys pues let's see kami appointment latin bengiros mau hoto appointment dane na pues iya appointment hane. Hey ita tu kabene guys la easy dai tano yang fácil mas la fácil. Tambah ya tinang kotuk nene samron apa sudah buok botida nene sintia sa dia kela. Agora ela fulan hira sintia sa busy lo so hane. Asa atrapalha los. Você sente a tu cabem de preparar antes de que a tu basic mai tu boca. Ne bele falha bot balo, bele haluam bot balo. Ne bam ne rona po prepara antes kera. So ti pasang alin sirum musiane ya be. Ya ajuda. Bele hare ne tang hone vam pois agradece também ne romos matene clos. Amilau ser nunca tanis guys kalan toba na hamlah ha yeti ser foha. Pues toba na halimar na toma los nyetian serbe amero na pulane sala nu hanoin barak tambi talama sala barik tanis be la toba ne kan ite henemos stress kala sine rua sama tene kelas mo ambele husik sira badala ruane na to husik sira sir matene anta agora ami brani sa tu husik tan sene rua ho nyeti sira so ami holiday dane guys ami busy los ne ben neitang ho nevan la bele tuir kanu maromak tulung e rezeki how apa seluruh presiden Romai depois kami selaba fatin essa famoso ser ne fatin turista ser terus kalian lori sene rua agora sigo que lo cabe ne be amro na po mesak lai guys ami hotel falona en agora torres descansa abang busy faltang pues berubah fila na. So guys, asing di vlog buhin lorong yang tohene det. Kita luhang acompanha pada vlog tirma, oke? Bye. Say bye honey. Bye guys. Bye na po kulit na. Bye.